Kelava je na vratima, Tonel Bišćan ispred njega, Vrsaljko i Kufre na bekovskim pozicijama, Ademi i Badelj bi trebali puno toga odraditi u sredini. Priliku je dobio od prve minute Tomečak, Samir i vraća se Morales, a u špici je Ante Rukavina. Mislim da i ovaj sastav, iako je u najavama bilo puno priče da će igrati Kaleljo koji... Dobra lopta Samira, dobar pokušaj Dinama i bit će prvi udarac iz kuta. Evo pokušava doći do lopte, Rukavina u kaznenom prostoru, ostavljeno i u blok je gađao Badelj. Odlazi Capdevila ili Sena, Capdevila odlazi preko vrata i to je dobro. Samir, evo ubacivanja Dinamovih napada. Na rubu kaznenog prostora Sena i to je bilo izuzetno. Samir je izdržao onaj prvi nalet, fenomenalna lopta Samira i Dinamo vodi 1:0, Ante Rukavina, ali kakav potez Samira, veličanstveno, 1:0 vodi Dinamo protiv Villareala u 18. minuti i ovo je jedan od najljepših. Strašan dribler Montero i kakav udarac sada. Dalje Rukavina, ušao je Morales između dvojice, Morales i pokušaj prema Tomečaku, ali potpuno sam Ivan Tomečak. Samir prevario je dvojicu, prekršaj Sene i sada nas zanima kriterij. Kani na rubu kaznenog prostora i sreća Rukavinu. Dolaze dva Dinamovi igrača, Samir i u posljednji trenutak. Sada je ovo pravi nogometni rat, Montero i brani Kelava. Sada za trenutak Kufre, Altidor u kaznenom prostoru i Čago stiže. Tak na rubu kaznenog prostora, evo na drugoj strani prilike za Modre i hoće li neće? Izgubljena lopta i dalje je to Dinamova akcija. Sada da vidimo što će reći sudac. Ako je to Marko žuti, Marko Sena ide iz igre. Samir je u sredini, evo lopta za Samira, Dinamo ima 2:0! Dinamo ima 2:0 protiv Villareala! Samir, Kufre, Samir i 2:0 vodi Dinamo! Villarealom i Banjez u sredinu i šteta. Dinamo je pobjedio Villareal 2:0. Cijenjeni gledatelji, a nek sam i to doživio. Dugo Dinamo nije odigrao ovakvu utakmicu, ovako mirno i pametno.